У Коцурскім етноклубу одняте od zabucanja na 21 hodinu bude otveranje vistavi naših starih molitvenikov i kratka programa na kotrej budu učestvovati kocurski paroh otec Vladislav Rac, šestra Mihaila Vorotnjak i vironaučni dzeci naših grekokatoljskih parohiji. Na jutre na 20 hodini 30 minuti tiž u etnoklubu bude prikazana monodrama Milionerka kotru odbavi Amalija Kovač spred rkud dr. Havrijil Kosteljnik z Oskuli. Vistavu molitvenikov hodno opatric i na njedzelju cali dzenj. Manifestacija Noc muzejoh jutre i u ruskim keresture od 18 po 23 hodzin perši raz bude otrimana programa u ramikoh tej kulturnej manifestaciji. Organizovani programi buduše odvivac u muzejnej zbirki u zamku, kotra u tim čaše bude otvorena za naščiviteljoh. Zainteresovani še hodni oblječic do narodnog oblječiva za starših i dzeci i vislikovac še, a od 18 hodzini 30 minuti po 19:30 budu kreativni robotnje za dzeci. Na 20 hodin bude otvorena vistava starih obrazoh, a Združenje ženog bajka ponuknje na predaj svoje suveniri i kolači. Uhod šljebodni. Organizator tej podiji turistične združenje Ruski Kerestur zo svojima partnerami.